بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تماشاوانین هێژە شەباب خێر نێرینا ڕاست دەست پێ کرد پشتی هەفتەیەکێدن ئەم دیسا هەفتوورەنە لە ستودیۆ میوانê me Nurettin Kosserî hûn xêr hatin ser çaweratın. Xêra Xwedê li be, Xwedê ji we razî be, weşana me ser xêrê bin. Xwedê ji we razî be. Lêkolîner û nivîskar Nurettin Kosserî li stûdyoyê em bi hevdûrene û wê Kek Seyfeddîn Gündüz ew jî lêkolîner ji Rihayê ser Skypeê de we beşdarî bernama me ve gaveke din em ê Kek Seyfeddîn re jî bêjin xêr hatin. Temaşanên hêja rojeva me ewil Gazze'ye lewra li Gazze'ê hin bûyer û hadîseyên dawiyê û derbarê vê meselê de mesela Gazze'de hin agahiyên nû hene em dixwazin servana xeber bidin lewra nêzî 2 sale rejima Siyonîst qetîam û bombebaranan dike li Gazze'ê zaroka qetil dike sivîla qetil dike nêzî 20,000 zarok hatine qetilkirin heta anha li ber çavê dinyayê û tamamê kanûn û nîzama dinyayê ku bi awayekî li ser hek û mafê însana sazî hatine tesîs kirin li ser vê meselê nivîs hatine nivîsandin kanûn hatine nivîsandin van kanûna li hember rejima Siyonîst deng nakin van müesseseyan van wek Yekîtiya Milleta wek Mahkemeyên Beynelmilel li hember rejima Siyonîst gavên dîtbar navêjin belê çend dewleta derbarê Netanyahu da qatilê mezin hin gava avêtiye lê belê dîsa Netanyahu li temamê em dikarin bêjin dewletê ku îro ser rûyê erdê wiha dewletên dîtbarin dikare bi rihetî bi hêsanî li wan dere bigere û nayê girtin jî lê belê ev jî heye aliyekê qetîam û komkujiyên rejima Siyonîst aliyekê jî berxwedana miletê Gazze berxwedêrên Gazze Hamas Qessam û wekî din li hember wan ew jî derbeyên dijwar derbeyên giran li rejima Siyonîst dixin doyê varê li gor xeberên ku ketin medyaya civakî û dûre agahiyên wê jî hûrgiliyên wê jî derketin rejima Siyonîst ev çend rojaye darbeyê mezin dixwe darbeyê giran dixwe ev jî wiha dide xuyakirin serê 2 sale Hamas û berxwedêrên Gazze bi awayekî diberxwe didin û destan dinivîsînin. Meseleyek me ev ya didiya jî em ê derbarê pêvajoya çekdanîna PKK xeber bidin hêdî gavê ku wê li gorî ku dewletê û aliyê PKK em bêjin pêvajoyekî daniye pêşiya xwe gav têne avêtin li gor agahiyên ku hatin wê di rojê pêş me da PKK bi awayekî fermî bêje min çekê xwe danî min sîlahê xwe danî ji bo vê jî çûnû hatin çêdibin belê ev meseleyeke mühîm e qedandina terorê ya jî wiha tê navkirin terörsüz Türkiye Türkiyeyeke bê terör piştra mühîm e lazim em xeber bidin yani piştî ku PKK fesih bû û PKK qediya êdî wê meseleyên Türkiye bi hêsanî bi rihetî di em bêjin siyasetê da di civakê de bi rihetî dikaribin em ê xeber bidin ser mesela Kanûna Esasî em ê dikaribin xeber bidin evana em ê serê xeber bidin dawiyê jî van rojê dawiyê da dîsa li hember CHP hin operasyon têne rastkirin bi rastî şaredariyên CHP ew dizî û bêrêtiyê ku ketine navê li hevdû giliya dikin li hevdû şikayeta dikin wiha tê femkirin yek ji devê yekî didize yek ji destê yekî didize ê ku li hesabê wînayê îcal êdin şikayeta dike giliya dike belê anha di rojevê de şaredariyên destê CHP da hene lê belê em ê yekser ser vê meseleyê xeber bidin lewra di pirê şaredariya da van tişta têne îddia kirin van tişta têne xeberdan em ê ser vê meseleyê jî xeber bidin lêkolîner Kek Seyfeddîn Gündüz jî beşdarî bernama me bû Kek Seyfeddîn xêr hatin.
مدنگی که سیفدین صحنه کرد امزانن اوجی به مرایه اکرانی دا خویاد کلی ولی پرسکری که دنگی ویده های امی جاره کدن لی بفتلن که نورتین روشا غازه متخوازن اول خبر بدن يعني روشا داوي كو ام دبيجن البت روشا كو دبرچيبوني دا و د حالكي ام بيجن جاليه تندرستي سالقي دا جاليه خوارنو و خوارني دا شخوا زحمتي مزن دكشينن الهيلك اف الهيلك يجي آنها لسر عقربستي كي تي خبردان اما قسمه كي بحث عقربستي يجي بكن غازه چد قومه نابي خدای انتقام ومنتقم ولطالع روشا غازه داوي بزافرك مزن والناس بشين ان شاء الله جير حقيقة غازة جهيرة خلقي غازة وجهيرة مجاهدة فلسطيني غازة دستانه که لدنیای دنویسن کی به همپای مثل تنیل دنیای به تبع دنیای ر اف دنیا گو گلکی زخم بقوت و تبع تکنولوژیا عصری هری به پیش فی الجمان الجبهه وشاتنه جو خپه و نادن کسا کی لهمبری دنیای به وی شکلی حرب که داتینن مجادله که داتین جهاد دانین کی وقت جهاد صحابیه وقت جهاد پیغمبر علیه الصلاة والسلام لوراد الرياوي دي جوی هاوی حقیقتا تبع مسلمانه به افتخار کن مسلمانه دنیای گش به افتخار کن بلکه غیری مسلم جی که تبع انسانه گو اهلی وجدان خودی قلبکی سلیم بوان افتخار کن و جد جمنه وان دبیجن بیجی جهنم و اعطا مرن جوره و به بالاوه قنصلک لانگلتره چه و یک صنعتکاری و هنرمندی وان جی که اوینا لتشكي أخذ جوت حطاني تلفزيون ومديا إنجلترا عادة وقت دور بيتشك داني سر نهج جود دنجي زيادة در كذا اللي أخذت على دنج در دخيني بهر خاوي وأنا جيكي دقو هر بيجي غازة ومجادلة غازة ومرين جيكي جيكي وشكدار وتروريستي إسرائيل رابه چند جارا اویناش تکرار کرد و به 100,000 بلکی تماشاوانه وی هبون و اونا جی گشا پیره دوباره دکرن تکرار دکرن دگوتن یعنی دستانا غازه و دستانا خلق غازه دستانا مجاهد غازه گو بحربه که لهمبری وان تروریست اسرائیلی تروریست یهودی سیونیست مجاهده دلکن دنیا گش خستی بین تأثیر و باندورا خواه همو کس زانگو ایدی ظالم کی مظلوم کی خوین مش کی و البر خود دکی حقلی کی و نحق کی اوینا همو کزانه لی مخابن جهیلات دولت آب وقت آقام لیدنرن خصوصا دولت مسلمان حقیقتا دناف زلتک گلکی مزندنه خلق وانجی که دناف زلتک دنه ام تمام دناف زلتکن لی ام لبر خودتون ام دخوازن گو دنگه مهر حکومتی کهن حرکتی حبکی لبر خود بدن تشنا بیجن تشنا بکن لمخابن عالم اسلامی نیزی پنجی دولتی وان هی به چخی سیاه نمازانم اما حقیقتا گش زلتک اسفل السافلین دنه جیرا هری جیر دنه جی در ناکبن یتوان تونه جدنگ به هنگ جی دنگ در دخن عمل تونه هنگ جی ندنگ در دخن عملی وان هی اما دله یهودیات یهودی آره جسیونی سر خبر دن دشغله خباته دکن جوان ره موشکی گوش در دورا عردا اشغال دبن اشغال داگر کریه ده فلسطینی در دورا و درنو درهانش که اف دولت مسلمان بچکو سلاحه گو دجمنا دایوان امریکا دایوان یا تا روسیه یا تا فرانسه یا انگلترا دایوان وان چکو موشکانا وان چکو موشکه گو فوزه گو در دوره درن اسرائیل وانا دسکنینن هلی قرطری خود دسکنین بالتالي امکان خوی تکنولوژیک گوجکی سی خلکی دانوان جبونا گو اسرائیل په محافظه بکن ده وظیفه خو خوشک بجیتین دناف خلقی خوشی کده ایگو ده به دنگ غزه ایگو ده به دنگ فلسطین ایگو ده به دنگ مظلومه وان به هزار زاروک و پیرکی گوتن کشتن جی که ایگود به دنگه وان جی که وانا یا ترور اعلان دکن و دخن حبس و زندانا یان جی که دست داتن سر مال و هبونا وان دخن حاله کی گو نما کاربن دنگه خود درخینن روشا عالم اسلامی جی که مع الاسف دوی حالی دی
كتي أسفل السافنة كورتا هري بني خدا تعالى أمتي خلقي أمتي مسلمانة جبان إدارة جيانا زو خلاص بك بريا إسرائيل وانا قهرو كريشان بك آمين كيك سيف الدين دوجي ما ج أجانسا آگاهيك وهاستند حماسي لشكرين قسامي دیسا کمینک لپیش رژیم سیونیست لپیش لشکرین تروریست دانیه و لگور آژانسا لگور خبری کو ام بیژن جالی سیونیست جیت تایید کردن بله گلک جارا امبارگو جی هیل سر مدیای خبری بوی رنگی دوشیرن رژیم سیونیست جبو مورال و موتیواسیون خلقی خو و لشکری خو و همبر دنیای جیوی رنگی ندن بوی شکلی دوشیرن لبله وها ام بیزانن شش لشکرین سیونیستان دو اپراسیون که قسامه ده هاتنه کشتن ایرو مسر به مسئله وها خبر داده حوالی که وها گو یعنی گو الحمدلله وان خبره که در تنجی کسی که سروان بگریجی تنه یعنی دنیای دا کسی که بیجه و ام بیجن او جی هاتون کشتن ام بروان جی دکوین ام چند استراج بوان جی ببارینن او جی تنه کسی که سروان بگری تنه اوقا اجدان انسانیت ده سوجدارن جرمکارن قباحت وان مزنه برخودانا خلق فلسطین چکدارین فلسطین قسام و جهاد اسلامی پشتی 2 سالا جی اوقا کل پیابه مساجک چوایه جی دنیای را بسم الله الرحمن الرحیم براستی ام اول دی ببیجن حماس کم قوت نکت بس اکر شنک جبو خاطر که استخباراتی به هف بده ناو بیردای معلوم رهبری وان شهید کردن، سرکی وان شهید کردن، سرلشکری وان شهید کردن. پشتی و دربار گرتن، اویج با خاطر که سر شیخ وردن، و هم بر سیونیسا استخبارات خونو بکن، وک افدنرن دمکی دان نابره. پشتی و دمه ده امبارا خودن ده هفته کیه الحمدلله دربه گران لواندکن. لترکیه در حق آگاهی دا پرتش نایگوتن یعنی اوه بیجن از وقتی که ام درود شوپینن خصوصا انگلتره هیلا انگلتره یعنی ایکل درود ایکل ناو اروپا وانا مثلا درن یک هلکی دی بی که 6 حب شویتینه یعنی شویتینه جوان کس نمایه میتوان گیش خسته مزلکی لبله از وی مزگی بدم یعنی ایرو مجیکی خوانده که بنگاهوی قویه دبی لسر 120 حب جواناتی کشتم بله جبو چه اسرائیل لشکری خواهد کم ده نشاندن دبرده 10 حب فکری کنه یک جبو خاطر که خلبر چاوی خلقی کم نخه وی الشپیام من دربه نخواریه و نشان بده آت دوی جی ایک دنابان تی کشتن گش نسیونیستن امی جیدانه بنیانی ایک جدر و حاطنه آلی واندکن به پره لورا آلیکاریه واندکن لشکریه واندکن وانا جهنه و وقتی وانا تی کشتن اسرائیل وانجفا نحات بینه دبی جمع کس نمدیه یعنی او چشاجی ویرنگی دیده نشاندن لیبلی حماس ایکو دبن لشکریه وان بن ایکو آلیکاریه وان بن ایکو رابط چکیه وان و ایریشی مسبان دکن الراس وشاب نحس فيها لقش هذا خيانة أم بيا بيطانم هذا بردا مثلا قلما الشدنيرة ملتما إيه مظلوم إيه هذا ربنا جبرتشي بنا كتن دكتور نماية تندرستي نماية أبوري نماية و بومبا هرتم سوان تباراندن لبي حالي وان دنيرة خمجين دبه هذا شكل جدي يعني مرة لبر وی ملت مظلوم لبر وی ملت کدبر خود ده خواهی که مرد لروشان دنیره و او فقیری و بیتن بناخه و بیکم قوتی خواه که بوم ابتروانته دباره و هیجی کس اسیان ناکه
كاس عشا من حدود لهم بر ربيع عربي دنكي وخيراناك بأدبي ناك أحكات شكل عجيبي يعني أو جي أم كي باجي بناخينن يعني أري أم قالا يشتا وحشتا سيونيزم لكن أم قالا تنيبونا فلسطين دكن أم قالا إخانتا وان دولتيك ودبي أم بطمان أم قالا وان دكن لأساس ورشاكو يعني ديمانيك أم لي بنرن أم التي هان زاركي وان دحميدا وان دمالا وان البرتشعبي وان پرچه دبینجی دنری یک انسان کی اسیان نکه یک انسان کی باوری خو به امریکا ناینه باوری خو به اروپا ناینه باوری خو به دولت عرب ناینه یعنی وقتی که عجیبه گشت به حسبنا الله و نعم الوکیل گشت برای خود در ربیع عالمی من اگه که عجیبه بیا یعنی وان دولت عرب یعنی وان دولت بیک مسلمان سیونیزم تلیا خو دوان دهجه تلیا خو دندری وانا همان برای خود امریکا و وقت حوالی خو امریکا دینن حوالی خو انگلترا دینن حوالی خو به امپریالیسم دینن تبیک وانا دولتن تبیک وانا دیوان هنه لشکری وان هنه استخباراتی وان هنه یعنی حوجه دورد ام وان برایم ایک دبر خودتن ام رافشام خوش بنداخین خوش ام فهم بکن یاد سیا پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم ج ابو دردا د پرسه به انسانی نها یک وید پیش مدوره دوان چواب دبینی و چواب کی برهد ابو دردا خودش راضی به انسان که زانای خواندای به یا رسول الله به انسانی نها تشنا دکن لأو تشتاق دکن نابش يعني نابلون ربيع عالم بدبينا. بله. دبيت پیش مدن اکتان تا کبن تشتاق اوی بکن وی بیجن. دبی اوی چکی خوش اما نپر اما بیجن جدیه. ايش دبي وين يصورن يتك ناكن اوي ببيشن ادبي افيا تهلكيه بنرن ايرو اولاتك ام تيدن او دورامه در حقیقت مسئله فلسطین ده اشتیک ناکن دبیشن اشتیک نکرنه دبیشن yani پیوند بینی تدبی اسرائیل zaten مج ortaya کردی لیتنری تو فیسکی شماقه کی لیستای نشست کنه اگر تهلیه که مزنه yani van insani tişteki nakin o dibêjin mekiriye evciye der haqqi wajî mere bitirse çünkü evya dibe sebeba tê Rabî alemê Qur'ana kêm dibe tiştek hûn nakin min çima dibêjin tiştek hûn nakin hûn dikin wextê ku dibêjin evya cem Rabî alemê tê sebeba xezebê yani hewcê van insana tiştek ku nekirine nebêjin nebî mekiriye nebî meva kiriye هي خطاك مازنه و دبرده يعني تشتيك بايا مدكافه افبر خدانا وان برايمي ايكل فلسطين ايكل غازايه ام هرتم دبير دا بينن هرتم ام واند زمانه خدا دغه خدا د پیواجه خدا د هدر خدا بي زمان داكو ام دشمنه خوش بي واناكم روجاكو ام قالا واناكن و ام دشمنه خوش بي وابكن ام تيكل ابوريا دنياي ام دم ابوريا دنياي ده ام فهندابك يعني هذه خطرك يقدنيه بله مناوا واکک سیفدین براستی به شرط یاجی به سوزی کوی دمهی دا حماسه بخدینن غازه به دست بخن درکت بون ری پشتی هفته جوت مهی ترامپ تبی دولت آخو تبی انگلیزا تبی آلمان الپشت رجماسیونیسته وقتی دست به سروکاتی امریکا کر گو ده هفته از قول ددم حماسه یا وی تسلیم ببن و اوی وکشن یا امی قیامت راکن وها لبلی اف اراده حماسه اف اراده ملت غزه ایرو هم دنهرن گاف پاش دکشینه بوانده یعنی ترامپ ایرو کتیه دوره ji Ürdünê, ji Qatarê, ji Misrê rica dikin ji bo ku agiribestiyekê
آوا بکن لورا دور دا ختمیه یعنی چواکو رژیم سیونیست سر ایرانی دا ختمید سر ایرانی دا کته حاله کی کو ایدی نکار بوجه در که دیسا ترامپ دستی خود ریش کر ویجوی در خلاص کر آنها جیل هم در حماسه جی ده حاله کی وساده اگر بستی دماکو ام بحث بکن و ددمك نيز دلغوري و بيلان كرن يانا ايرو و ترامپ و نتانياهو دي صاحب ديتنه كي بكن لغور كتي خبردان تي شروع بكرن ايديل سر اگربستي شرط داويه خبردن لو حماسه قرار خو جوان را گو ايدي لازمه او سری خبر بدون او ایدی قراری خو بدن و ما اگربستی اعلان کر اون سروی شد خوازم بیشن ولی براستی در اف روژه گو در باسون نیزی 2 ساله اف حربا دومه اف وحشتا دومه مرن کارجر بیش حرب لورا دل ارتش اوری نل همبری هفدونه خلقه کی بچوچک ضعیف باجاره که ول همبری و تبی وحشی دنیای گو گش لهفدو جویانه جغیری عسکری بپره یعنی لشکری گو بپره تنکرین و جغیری ارتش اردی مسلمان هنگ دولت مسلمان جی که لشکری خواه خصوصا شاندن قصر بن امری لشکری اسرائیلی بوان ره و چا تنالی حماسه تنالی غزه تثبیت بکن و چا تنه بکن امها بکن و السربانا بهفدور دفكرن وبهفدور خبات يتكن وبهفدور الكفن حربي اباناش قشانه لهمبري وانا هاني حماس مجادله كيدك اف 2 سال نيزي 2 سالي مجادله دوام دكي وينا هاني في باشا روجي نشاني مردكي حتاني اسرائيل دربن قالك مزن جو ايدي هو كاربي بدومين في حرباني دربن في شكل نخو اصلا وقتا اگربستيناك سبب جه هذا يدو که عاقبتا سرک باشکانه وان یعنی رئیسی وان نتانیاهو عاقبتا وی گود ناف خلقی خود ناف دولتا خود و بن دادگاه دولتا خود پری جرم کرنه گلک بیریزی کرنه دولت پری دولته و وسایل و ملک قیمتلی خستن الزمتا خود واناد گلکی دارازاندنك شدتلي تيكرن جبونا جو في حربهاني خلاص نبي ونكف بن حكموي دارازاهاني جسر سلوكاتيا اسرائيل في النكف دخواز في حربهاني قطعا نسكنين دقل جو بسبب ايمها كرنا ارتشا اسرائيل شكي انها بينا دومين حتى انها وبيبالاوه تجاري و ارتشا اسرائيل اورديا اسرائيل نكتي حالك في شكلي جو همان اجدهايا كيف نهانيجي نديتي همان قافن بباش وابتني وقوتي امريكا ور تيكفنا برما امي اقرب سيبكن جي حماس جخوارن دربي في شكلي همان اقرب خستي وجي حزب الله لبنان جي خواري همان اقرب خستي لفين اخلي جبونا جو عاقبتها نتنياهو خصوصا تعلقات خطر قال لك مزندي ناخذ جو بسكنين مهناك السر مهناك حنجتك السر حنجك درخين جو ايدي شيخ هجومه بدو من دوام كي لسر في كاريب مين لو رد ناب حربيده داخل سنه سلوك وزير قد خيات اصلا سلوك وزير خطر قال لك مزن و مع ديوان مورالوان قال لك داخل نخاري ومغلوب ببن جبر بها هاني ناخذن اساسي اجي سیونیستی دنیای ایدی بی صبر بونه. دبیجن که ایرو ام گهاشتن زیروی قوت آخه. ام گهاشتن جه هری بلند دنیای دگو امه بگیجنه. متوی ثروت دنیای عادت خسی بندست خو کنترل خو امری خو به بانکایا به بانکیرا به تفجیه به هر شکلی و به تجارت ایجی مخصی بن کنترل خو بن تأثیر و باندورا خو تبی پری دنیای ثروت دنیای بن حکم مدهی. جغینی فیا اداره‌وان دولتی دنیای همان ایگو بکیرتین دنگی آن در دکفن دسری که سری وان داشت که امریکا مخصی بین تأثیر و باندورا خو ام چه بخواست ام کارم بوان بدن کرن دوی دمیده دوی آسته ده گو ام نکاربن
و عردی اسرائیلی مزنگو وهم کردن جخورد بیشن امی خود تعالی حاشا دائمه هبه مکریه ام وینا بکار نین ام دولتا خو مزن نکر برفره نکن ام وی عردی جوان دولتی در دوری نسینن اصلا وقت عجار دنیا بلکه ام نکیم وی آستاهانه وی قوتاهانه جبر ویجی که لچی بمال برا بمال برا هزار لشکری مجی که بیکشتن برا چی دو برا به gerek em vê van daxwazê xwe pêşeroja xwe bi cih bînin erdul mewûd em karibin çî bûn. Ji ber vê hanê ji ber var her sê hincetana belkî hinek muheqqaq wê tişin dinijabin naxwaze got herbê bisekinî agiribestiyê bike. Her çi qeysî Hemas derbê mezin heqîqeten lê dixîne ليش آلية كده نفيش كحماس حتى جيك في هذا الشيء يعني حتى جيك ويتكاربل سيرفي إرادة أخو بسكنة شو بريانها مثلا ده لشكري وان بهاتانا كشتن قتل كرن دقو يك هاتي كشتن يعني يك بريندار بويه بله وقو كي سيف الدين جيكوت حقيقة قال لك لشكري هجماران شبر ولشكري غيري مثلا سروكي موساد جالي إيراني وهاته كشتن هي نو قبول كرن يعني دوي گرماهی شردا سروک موساد کو به کشتن اویا و جبو رجما سیونیست اخلاقا مورالن قال لك ذكر هذا كبجي لسر اکرانان فوتوی کی ما دانی براستی اراده و برخودانا خلق غزه دوی فوتوی ده آشکره یعنی تماشاوان عزیز دو ساله بیناو بر یک جاره کی چلودرو آگربستیه که اعلان کرن جار کی دوجی او ایسیرا کو گوهرتنیه امریکا بو و چند کسی دن بون نیزی دو ساله بیناو بر بمب باران تکرن خوارن آف علاج ام بیجن آواهی تنن ملت غزه بوی شکلی لپیا دمینه دخوازه لپیا بمینه لبل دفج قرآن خو برنادن دفج حافظ القرآن برنادن دفج طلبه قرآن برنادن چه ام بیجن جیه کی اوله ببینن کو ببینن جی بر دیواره کی آواهیه کی خرابی یا جی ام بیجن وها نقبه کی یا بن چادره کی اوا زاروکی خال هفدود جوینن و قرآن وان بدن بوان دادن خواندن افجی یعنی بلکی پریجارا دجواتا دا دماکو ام خبر دادن یعنی چما ملت غزه سببی و چیکو اوقا ایراده که مزن نشان داده ولات خو ترک ناکن ناگرین یعنی گریاکو ام بیجن وک ایسیانی ناکن گازنی خوش حماسی ناکن گازنی خوش برخودانی ناکن گازنی خوش ام بیجن رایدارین خو ناکن و چما مخسته بی حالی الا دویجن الحمدلله کو برخودان هيا الحمدلله کو برخودان جبوم سرفرازیه برخودان جبوم عزیزیه و پشتگیری ویدکن برخودان ایدکن و لپیاد مینن افجی فوتو یکی جبو فهم کرنا وی مسئله مهمه چاپکانیه که مهمه براستی دماغ من وی فوتوی د مدیا جواکی دادید هن ام بیجن حسابین کج غزه آگاهیان دشینن دنیای جوی در ما وی فوتوی گرت اف جی بالا مکشان مخواست ام به تماشاوان خارجی و پار بکن سبب ایراده آوان سبب لپیامانی نوان قرآن پیروز و مجادله قرآنی ایمانا به خدای ایمانا به کلام خود تعالی ایمانا به وعد خود تعالی والعاقبة للمتقین داوی انجام سونج ویش تقوالی عربو ایگو حساب خود تعالی دکن ایگو جید ترسن ایگو لگوروی حیاتا خو بردوام دکن تخوازن لگور امر و نهیوی حیاتا خو بشکل بکن عاقبت جوانا رای اوانا جکی جبر ویکی رادجن قرآنی رادجن کلام خو مساج رب خو و دخوینین لیگو هداری دکن به بهنوان جی فرح دبی به شهیدی خوان جی که تیم بری جاوان گوچونه جنتی و به قواتک مزن بدسخن حقیقتا خلق غزه یعنی از بیجم بلکی صحابیا ظلمک بفی شکلی ندیتی
برخوادانك بوی رنگی نشان دادن که ایدی مینا که جتوی خلقه و خصوصا جتوی مظلوم و کوله دنیای. بله. مانا آوا که سیف دین سروی مسئله گرک گوتنی و هبن کرم کن یا نه امی درباسی مجاره خوی دیاب بن. اره تو پیوکتن بیجم دبی که دسته که واجبه آشتی و دریش کر دسته ودن بعد چک هبت سلاح هبت يعني حقيقة انبالا خودني ابراهيم اي فلسطيني دي برخدانا خو بشيا بونا خو اف دي منا كان هذا تشابي بقراني منر تركيا فتو چتايا فتو باسبورت امريكا الحمد لله رب العالمين وان رفض كر ومعلومه و وچغه هدفه بو بيدن يكتكتا لگو ام پیشتا خودن یپجه و وانه اتریچیا الحمدلله ربی العالمین وان جردی که نات پوله که دنن دکا خود دنگی خودت بله وان انسانی که پاسپورت ربی العالمین ورثه خدا گرتنه بقرآن گرتنه نکل ورثه خودتنه لتمامی دنیای دلدار بونه گیش وان حردکن گیش بیا خوبوان دینن و الحمدلله او سرکتنه من كيف سبارتا أمريكا رذيل بو أفغانستان جي افتشتها مديته معلوم وانيكو غلام تيج أمريكا كرن شون ببيلي تياري كتن وجور كتن مرن شون كس لا شوان جيرانا كر لوانيكو سبارتا نوكي دني الحمد لله رب العالمين وان بيش شعبي ما رذيل كر ورصاي جي كر بله تعالى في عقيدة إسرائيل ويجو خب أمريكا قرتي بقوة أمريكا الحمد لله دويد جمانا متنية يعني دويد غرامة كي جمانا متنية في ربيع عالمي وبوزي إسرائيل واني إسرائيل في بوزي أمريكية أو مزجنيا كربيع عالمي دما أو مزجنيا كرسوله دما أو تمامي كبر دار نباتات حيوان جيش وجيسي نيسا جمال ببجي وأمي هرن وان بكجن او باوريا ما دروجك ام خلقين حطنا هي الحمد لله او باوريا ما نتشي ام في مزجينيز سيونيستا بله او روجك هات ان شاء الله كدربن امل بيو بكفن يعني برا ابيا بيزانين بله در باسی مجاریا خوید دیاد بن مساعده میوانین مهبه تماشان نیجا افدمکیه به ناوی Türkiye'ye B terörsüz Türkiye pevajo ekti ajotun. De parlamentoyu da rasti gave avul ji aliye devlet Bahçeli hata avetin. Beli evnay ve mani ku devlet Bahçeli ve pevajoya dest pekir. Muhakkak de pişt perde de çunu hatin ya ji evditin hebun. De beli raya gişti kamuoyu ve embejin gave hinkir. و پشت راجی جالی دولتی و هن بیانات هاتنه راست کردن هن داخویانی هاتنه داین جالی پارتیا دمی داخویانی هاتن داین öcalan daxuyaniyan da velhasıl İroş embejin asta kom hatine le qalvine mesele çiye em dixwazin veya himkin kek seyfedin pevajoya Türkiye'ye B terör آنها چه آستیدایه لوکی دریه؟ یعنی براستی وکی که گوته اول پیواجو جنک جیو شرطی هاتن چیکرن و اویا وک وظیفه که هات داین دولت بخشدی هم برای خودن جوان سیاست مده ترکیه پر کسی دجوه itiraz ناکه شتی عجب اوه خودگراوی حتانها به نوع دشمنانتیت ترکیه نام دخوار عبدالله öcalan به سرچ و مرچ پیش قبول کرد بنابراین امبین زمان devlet Bahçeli'yiş Abdullah Öcalan çi goti حتانها Abdullah Öcalan yek bir civa aniyim yani evyaji به مد زانین کی سروکی کیه کی غلامی کیه اویاج بمت يعني برا ملتي ما في خوش تيم بك وان كسي حصانها بنابي دجمانتيا دولتي
و قشو به ناوی آزادیا گلی کرد نافارن ریمشاندن لسوی سیادت آجاتن ایرو بی سرچومش طریقه جدوت تواندنه الحمدلله مسکوان کتی یاد دویا دولت دبی کی پیوجه کی بی ترور ام دخوازن یعنی ام تروری ام نخوازن و اوجی قبول دکن که پکک تروره و پکک حوجه بی قداندن چونکه پیوا بی ترور پکک تقاس کرن رابونا پکک تگوتن و اوجی وی دبی ام قبول دکن ام جی دستگی دن ویا بی پیوجه ام جی دبین ام بوارنه ابتي ويشغي ابيض ما دي فهم كرن دام بارتي في او جي بككي ترور قبول دكي وجبو خاطر كو تركيا ترور نبينه بيواجي علي كاريا وادكم حتى انها حد كدري يعني بجار حد كدري بالا خو بده دو ايواري دولده حولشكري تركيا كتن شكفتكي لويد 19 حبون 12 حبيان وان لو رحمت كرن بله دماکو رحمت بونا وان حاتا گوتن دمه گو اموچه جم عبدالله اجران بون گو عبدالله اجران پر خمگین کرد یعنی پر برکته یعنی اوی ماده نشاندان ایدی اوانا تم تحسین بونه تشتکی گو اوی بجنا تنیه بله و پیواجوی گاوا کو بسری که و کسی فدیم بپرسه که از رياضة ذاكم دماغو أب مسألة بسريكة وكو دولة بروجيا كو دايا بيش خو بسر كذا ومن لا هيفيا ملت شي أبا كو شدة بقدة يعني ترور بقدة وبيش لتركيا وببجبو هناك مسألة بأشكرة بهناك أمبيجن ريه وك أمبيجن سياسة جوخوا لبالي پیش لوین وی سیاستی جی نیگرتن و او ریفه بفگلو یعنی قاشو تیگوتن انشالله ان دبی هیویدنه دبی و مقدمون که یک نو بچکرن یعنی آنها فکی نو بچکرن دورده و نبیجه هموالتی بدبن آستا ترک تیه ترک یعنی او دبی کیفا ترک قبول که او هموالتی میه دبی و افتشتیهان جورتی رابه و بی گوتن ترکیه دی یعنی اویا تشکی پاری کی باشه لگور آبری اره و یاد داجی اوی هنکی آستنگی لپیش بر زمانی کردی رابه اوی هبونا کرده قبول بکن وان تشتا اوی دوی مکادانونا آنو اوی هبه همش دوی باوری دنه و دوی امیج وید خوازن یعنی خوازن که هبونا کردن قبول بکن زمانی کرده ده فرمیت ده پروردهی ده پرتش ده هبه هم جوید فازن و یا کدیجی هم چکی دنجت فازن هم دبین ایکو لبی ولاتیم کردا مامور به والی به هرچی به برای جوای دره به یعنی برای زمانی مفهوم بکه چاندا مفهوم بکه کوکا من ناز بکه دیروکا من ناز بکه جوی گلی هر خدمت بکه نکوه تلیکه خواه جمعه به جینه ما تهدید بکه زمان کی توش زمان کی تند بشه اما انسانان ناخوازم یعنی براویا خوش بفهم کرن یک جدر باوره و ملتی می ایوی درا کیم ببینه عقلت الوان بکه تعدیل وان بکه وانان ابراهیمانه ابراهیم کینه ایک خدمت اجمر دکن ایک جبو خاطر که ولاتی مشین بکه ایک خودبو خاطر که ولاتی ما خوش بکه علیکاری ما بکه خدمتی ما بکه وان انسان ابراهیمانه یعنی برا اویا جد طرف گلی ما جو خوش بفهم کرنه انشالله ام هویدارن اف پی بجو اوی بر آشاتی و هره لی ترکیه هنه بجی اوی بکر و هره ترکیه نها جوید ترسه دبی که وکی که 2 هفته بری مبی گوته بو اسرائیل احتماله که ترکیه بگه 2 پرچه 3 پرچه ترکیه دورده وقش خطرک دبینه ام هیویدارن وانه ایکو ترکیه ریوبرتی دکن ترکیه دنیجه کی هشیان به سری وان ربی عالم وان هشیار بکه و بکه خدمتکاری گل آمین
وجبو برجواندیا گل خدمت بکن. باش مرا بابا خود جوار از. ام دوی ویدانه که هر آشتی انشالله و رحمان. انشالله. که نورتین yani ev pêvajo hûn çawa dixwînin yani birastî nêzî 4-5 mehe belkî 6 meh jî em vê meseleyê xeber didin heta hesasiyeteke mezin jî heye ser vê meselê ji bo ku zerar nebîne yani Serokkomar li her aliyî gaziyê dike dibe zêdetir li ser vê meselê hesas bin kes bira zararê nede vê meselê ya jî li xeberdanê xwe hinekî dîqat bin bal hay ji xeberdanê xwe hebin vî rengî lêbelê yani em kesê ku di medyayê de ne jî haya me ji naverokê ji hûrgiliyê meselê tinin yani heta anha jî mesela wê PKK bi çi rengî sîlehê xwe deyne wê sîlehê xwe tesîmê kê derê bike piştî ku sîlehê xwe tesîm kir wê bi kur veherin lewra van kesa belkî ji zaroktiya xwe pirê jî bi zaroktî derketine bi zorê zarokî hatin revandin belê hatine revandin û li çiya mezin bûne ji medeniyetê dûrin ji şehir dûrin ji belkî bi vî rengî wê çawa entegrê miletê bin wê li kê der vana bicî bikin li gor hinek analîsta yani ji ber ku li tîneta PKK dinêrin bi seda nav li xwe kirine partiya wan jî wisa em dikarin ji vî 30 salî dê hev partiyê wan bijimêrin belkî seda saziyên wan hene bi şiklî û bi şikla bi nava hatine lêdanîn gelo PKK em meqedan va me sîlehê xwe jî tesîm kir em bêjin çend sîleha jî danîn lêberê qismekî wê dîsa dihin ciyada bêne bicî kirin wek bêne ajotin aliyê Îranê ya li Sûriyê wê herin beşdarî PYD bibin nevin vana tev hê di hişê millet da belkî dewlet jî ser vê hê qerarekî ya jî texmînekî baş nizane wê PKK yani bi Gaziya Öcalan wê rasta rastlewra demê berê jî Öcalan gaziya kiribû Murat Xeraylan derketibû gotibû Öcalan tena serê xwe nikare vê qerarî bide nizam em ê kongreyê bicivînin em ê qeraran bidin em ê qerara bistînin welhasil hûn çawa divînin vê pêvajoyê bi rastî ji serî wek got jî got ev pêvajo ne zelal e ji bo got ne zelal e tiştê veşartê tê de hene tiştê got bi dizî hatine kirin tê de hene tiştê got dewleta Tirkiyê istixbarata Tirkiyê û Abdullah Öcalan an jî kê ê wekû yî wek qera îlan vana bu hevdûrê peyivîne xeber dane vana mutlaka hene bê îvanê hanê çê nabe Abdullah Öcalan ixnakirina heqîqeten rehet e lewra însanekî ixtiyarê û ev nêzîkî 20 salî di hepsê zindanê de yî dixwaze ji her tiştî feda bike xwe tenê xelas bike ji wê diranê jê bes yani neqema wî heta niha bi hezara xortê kurmanca li çiya kuştin xortê Tirka jî nav bin navê eskeriyê leşkeriya Tirka de kuştin neqema wî yani tişek jî kêm nebûbû vê nexlê tevê kurmanca jî ke îmha bike heq û mafê wan tevî têxe bin pê bike ji bona xalê xwe Tirk jî kê neqema yani veya tişek nabe ew zû karê exna bibe lêvanê li serê çawa gotin wek Xerayelan wekû ê bin destêwîn wek ev KCK yürütme konseyê jê ribêjin evana wê çi bikin wê biku derin vana muheqeq wan re xeber dane îro êgo ji wana qebûl kirine hene êgo qebûl nakirin jî kê hene ji tirsa newêrneyên bikin êgo hîn jî hêdî ihtirazat dikin jî kê hene wê wek vê mesela got 12 leşker hatin kuştin li ser vê êgo komplo teoriya jî dibêjin hen divê vana şaxek PKK êgo naxwaz çek û silaha bidar ewana vîşik tiştek kirine belkî ev mümkün e got kiribin hinek dibêjin işte istihbaratê got ji PKK istifade dikin wekî İsraîl wekî Amerîka wekî İngiltere Almanya evana rê nîşanwandan vî şiklî kirine wê muheqeq komek ji PKK biqetînin bikin got çek û silahê xwe bernedin vana hatine xeberdan û ev mesela hanê li holê heye wek got jî kî evana wê bi ku diherin
آنها و روزی میت خبره که دید دو بازم که ایرو بود دو نماتی برام بیویل سلیمانیه اشته چیکه که دینن جوینه که وی دین ویل رهانه وی هناك چکو سلاح دینن جبر وی که بلکه روزنامه‌گر نخناش ونا تحریک هیه اما روزنامه‌گری خاچپرست و امریکایی و نابوان دبن و حتی و امر لوان بکن به وینا بکن وینا نکن جکی یعنی بشکلی که چند حب چکو سلاح دینن و نابه که پیخوا خوای ما چکو سلاح دانین اما از هیچ باور نکم گفت پکی که به تمامی چکو سلاحی خداین و خرفسه به امتننه هگر وینا بکه هوش بونا که وی خاپاندنا هانی بکه یعنی وی ناوه ترورش سرخوراکه حتی هناك اندامي وانا يقول ناب خلقي درنا هنجيكي وانا جيكي بيجين اشتا امريكا ما تروري ناس كري قبول كري انجلترا بهكذا اسرائيل بخواجي كي جمر بيجي PKK terörü kabul kiriye yani jber ve ki gerek ev navê hani giran ji ser merabe jber ve ki em PKK fesih bikin binave ki ne me bidomînin vî karê hani jber ve ki pêvajo hatî çi asê çi hikûmet nabêje tiştekî nadibê erê de bin çavê min de îlber çavê min ez hemû tiştê kontrol dikim lê nerim li gor me rast dimeşî lê zelalî ji bona gotê tunê kesek nikare tişekî rast jê bêje ama ev xuya dike ki PKK ne bi serê xwe yê û ne rêxistinek örgütek Kurdayê jî kê belkî rêxistinek tevê wan kesê û xwedî perene û bêîmanin û dixwazin wê ji xwe re bi kar bînin biemrînin bişixulînin hemûya yê kî gelekî zêde pera bidîye û wê bilind bike bînin ciyekî wê ji wan re xebatê bike belkî vî navê yani îro di analîstekî de min xwend analîsta kesekî nêz îstixbaratê nivîsa dinivîsin dibe mesela li Sûriye em yani de Türkiye qest dike divê PYD ra tu em bêjin peymanekî yani rûniştin û rabûnekî ew nîne Amerîkayê pêşme yani muxatabê me Amerîkayê dibêjin yani şaxa Sûrî şaxa PKK ya Sûrî berdevkê wê û em bêjin ê ku li ser navê wê xeber de Amerîkayê yani PKK jî dema ku bêje va min çeka danî dey hev em bêjin rêxistinê wê din hene yani di dema ku şerrê êrişê PKK û şerrê navbeyna wê û dewletê di domî jî hin cara em bêjin hadîse û operasyonê ku hesabê wê net hatin divê digot me nekiriye filan örgütê kiriye filan rêxistinê kiriye ew bûn belê lê belê hin naval wan kiribû yani rêxistineka wiha ye yani ti ewekî jê re tune belê serektê ji xerê yani nebawerî ji vê ye ji vê sadir dibe yani hewceya Tirkiye jî bi vêya heye dixwaze got Tirkiyek yani welatekî bêteror ava bike lewra tehlûka mezin li pêşiya xwe dibîn kekî sevêtin jî got ji İsraîl ditirse inşallah ser bikeve yani vê warê inşallah em giş dixwazin got bi ser keve xwîn bisekine lê ew jî ke nezelalê çi wê bide wê çi bike ev terör çi neş'et kirî derketî yani bingeha vê terorê çi yani piştî wê ji xwe lazim e bêxeber yani piştî vê na çi rabû dema navberê hat dewleta Tirk vî rengî ye ji serî de li ser kibrê û li ser qewmiyetperestiyê û li ser nijadperestiyê hatiye ava kirin soza got pêşî neda û tiştek kir muxatebê xwe bin dest kir ve heta bêçek û sîla kir pê nema tiştekî dînê asla veqeta daxwaz û em bêjin hêviya tamamê milletê Tirkiye ev e ku ji vê bela terorê ji vê bela PKK millet xelas ve herî zêdetir jî bela serê Kurda ye bela serê vê heremê ye vê milletê ye lewra çi gavê ku bombekî ditexe çi gavê ku leşkerekî dimre ya jî çi gavê ku em bêjin operasyoneke wan çê dibe sivîl jê zarar dibînin milletê aliyê din bi çavekî li tamamê heremê din hêrt yani dema ku xebatkar ji vî aliyê biçûna aliyê غربê aliyê Anadolê bûyî çavê lê din hêrtin yani beleke wiha serê Kurda ve hatibû öcalan bi çi em bêjin peymaniya jî bi çi hevdîtinê bi çi maqsedê be
غازی لپکێکی کرد گۆچێکی خودینن ئەو ژی نها قەرارێکی وها هاتیە داین ئەمێ سەرێ مەسلێ جارێکەدن دەماکۆ قەومی ئەمێ خەبەر بدن کا ئەم مەسەلە بکوربە دچێ بەلێ مەسەلامەی سسیە بڕاستی ئالیەکی دنجی تەبلەهەویجا دەست پێ دکە کەکسەی فەدین بێڕێتی و دزیên CHP ئەمێ بەحس بکن ئەف serê çend mehiye yani ji aliyê CHP ve li hevdû giliya dikin şikayetan dikin û savcî û hakim em bêjin dozger dest bi em bêjin lêpirsînê dikin û dikolin bi pişt wê kolandinê de gelek bêrêtî gelek bêrêstî gelek dizî gelek rüşvet gelek em bêjin tişt dertên hûn vê pêvajoyê çawa dixwînin pirsek wiha tê kirin şüpheyek wiha tê kirin yanî ev bêrêtî tev tenê di şaredariyê dest CHP de ne yanî şaredariyê din jî bi vî rengî ne yan em bêjin çima dest navêjin wan şaredariya jî belê ê ku vê pirsê dikin belkî bi niyeta ku CHP ji vê meselê xelas bikin heye lê belê dema ku sûckî ji aliyê din ve jî bêkirin evana bêsûc namînin yani ev jî nihayet diziye rüşvete bêrêtiye tev di nav xwe de ka çi par li hev nakin ka çi li hevdû nekirin û hal hev gazina dikin şikayeta dikin hûn çawa dixwînin vê pêvajoyê divê ji devê pirsîne dibên ji bo çi sîte xware deve divê mehîla kîdem rast e niha em qala didiya CHP dikin yani em li ser heqetê bipirsin CHP cêkî wan rast heye ku em bêjin eviya xerabî kirin yani CHP bingeha wê li ser xerabî hatiya vekirin em vêya bi rehetî karin bêjin ku li Tirkiye edalet hebe ku Tirkiye lê bêjin dazgerî hebe yek hevê CHP'dî li dervê nabîne ya wê ji diziyê ya wê ji rişvetê ya wê tiştê xerabî çi nev'ê xerabî heye heqaret li Îslamê bêkirin heqaretê li mezinê bêkirin bi her havê xwe sûcdarin û wê bên têkevin hepsê yani yekê wan li derve nabîne em karin ve bi rehetî bêjin îra vanê CHP'lî jî ji bekî bi sûcê xwe bi eybê xwe zanin divê heyra vanê din jî tiştiyan kirine çima hin wan nakirin belê bavê min dixwazin xwe xelas bikin ji vê bavê min derheqê vê tiştê pêwî hebû divê axakî ji xwe re xulamekî nû girtî ji xulamê xwe divê heyra ku te dizî bi kamyona nedizî bi traktora bidize bavê min gomjê pirsî ku axa ev çi işe yani çawa însanekî tu jê bêjî bi traktora bidize ve heyra falan kes xulamê min bû erdî wî tune ye ji bo wî çikî jêr namaye tu wariyeta wî tune ye wextê bêndera dihat ve denê kamyona wî pêş an bibû digo oğlum tevê kamyona şikê derhayîn te digo axa ê min eviya îda got xulamê nû wextê ku ez dikirim ez dibim heyra bidizin lê bi traktora bidizin bi kamyona nedizin binêrin CHP çend hev şarede tesê wan de ye bi kamyona didizin qala ê ku traktora dizin qala wan dikin bê vay veya jî dizî dikin rastê dizî dikin lê ne bi fena we nek bi qeydê ku wek diziyekî mezin bikin bêrêtî bikin hasisê ya CHP ji bo xatirê ku xwe mezinê ev devletihan dibîne mezinê vê welatihan dibînin divê feelek em dikin kes nike heta ji me pirse bi wê rê hareket be wê qasê tiştê xwe jî ve naşêrin yani ev tiştê ku bêrêtî dikin ve naşêrin dibiyan deveta me ye me ava kiriye em çi xwedê me bikin yani kes nikare dengê xwe ji me bike kes nikare heta ji me pirse kes nikare hembe me rûnê کەکسەی فێدین ئەلvê ئîتراز li gotina we dikim diveşêrin kameraya band dikin pera dixin qutiyê baxlewa diveşêrin çawa hinkî tişta bi dizî dikin yani ji hev du veşêrin nek ji gel vetişêr veşertina wan ne ji bo me ji bo nav xwe de ye yani elhamdülillah ev menfaeta di nav wan de wan bera hev dide
او هفدو شکایت دکن او پی هفت دکن او دبی وای فلان کس دزی کدی یعنی نها کو لخوا مکر نینه پرتش در ناکه و دربه چونکه دبت سر وان ناچه نكتب يجي دبت البيوانة وتشتكوا دكان كات افتسياسة دبت تشتكوا هال سوا ناقرة جبا خاطيك او دناف خدا مكرتيني لو خشكايتك افتو دكولن دبت يجي مجبور دبينا كل بيوان تشتاب كبه يعني تباوه كي كوانا شكايت نكرنا اوه پنجي ساي ديجي وانا افدذيا هم كرنا اف خرابيا هم كرنا يعني عطانها إزميري وك مالي باوي خواه آج دزين اف 6 سال 7 سال إزمير تتوان دايه اب دزيك وان كري اب خرابيك وان كري ما كي حتى نابرسيه انقره هكذا انطاليا هكذا جيكو تسيوان دي دزيك كرنه خرابيك كرنه حتى نا كسي نابرسيه اب تشتكو بشيرن دناب هفده بشيرن نجبو خاطيكو لهم بر ملت بشيرن نجبو خاطيكو لهم بر دبته بشيرن يعني انبياء باش بدامن ها چاره جي منرن بانا حتى نها حقارتي لدينه مدكرن لرسبية ما ذكرن لمزنين ما ذكرن أنا هدا باري خدجوان راضي به قانونا كي دخاتن دمجيتي دباس بكن أو كسيكو حقارة الإسلامي بك لديني ما بك معنويتي ما بك برا بين شعب كرن برا جدار وان بيبرين از باورم كو اف ياسا هان دمجيتي درباس ببه وي أواني جهبالي نيوي وان جبو به اوقا اوی به سوشتر اوی تکم حفظه چونکه وانا دوی خو نکارن و هرتم ما لبرچاوی خو کم دبینن یعنی ما جخوره وکهو نابینن جمد بهم کین یعنی هن کینه که هن دنگی خو برم بلندکن معلومه و یکی وکیل ای دمه نخلت مثلا ای انتابی بو وید گوتا جبو ای ایسانی مسلمان دگو هنچینه که هن دنگی خلما بلند کن اف دینتا کمالیزم جمعه نشاندن و بإذن خود اف یاسا هان و دمجیت دباس ببه از باورم یوانه ای جهبالی وی نیوی وان اف حقیقتی کلمه دکن او جرویوی تکم بنچاب کرن جزا کرن یعنی بله اذا جهبه وقت متعوده قوت جيكي وان راستنا جيكي كو مربوان بالشرفيار ببتنا كش افدرسن يا دزن يا خرابية دكن يا فعل خراب دكن تشتكي لقول اسلامي لقول اخلاقي ما لقول قايدة ما بيجن تشكي شرفي دكن الحمد لله تشكي وان واتنية بله مثلا كماليزمي يعني ريفابري كماليزمي جهبية و اوانه کو دزیاد کن اوانه کو وها بیرتیاد کن د شارداریا دا یا جی دهنک دورید دندجی دنیریل سر ملیوان امضا مصطفى کمال هي و اودیوان بلکی بدها دیمنین مصطفى کمال فوتوین وی امبیجن دالا خاندینه ده هفتی بره وکیل جهپی درکتیه ایریشی سازین جواکید که کو در حق امبیجن پیغمبر مدا و قرص قرآن ودکن هاوینه به آوای کی فداکارانه جوانا خوازن پرورده بکن کار و عیشه وان تمو دایم وها خرابیه بله ام ویاجی خبر بدن یاد دیاجی سیستم شارداریا ایرو تمامی گنی بویه يعني ادعاء وهاهنه دوی احاله کو وج بلديه بستين و شارداريه بستين دوی متعهد به چندکی پره هر هندر اول يعني جبروي امبيجن جالي هدا پاري وجي وكيل هدا پاري و چند امبيجن كسين کو سروي مسئله شيروت کن و غازيت کن لحكومت جرايه داران مثلا شارداری قانون در حق وی مسئله دا دوی سری دا به رویزه کرن سری دا به حل کرن یا نبوی رنگی به وی شکلی به ایرو جهپه سوی پارتی کدنه حتی پارتی دنجی وی رنگی او ادعاهنه سروان هونه چه بیشن کرم کن بله يعني مرش كده دسوي بكم جس سري ده جو وقتاغو جهپه بو پارتی و هات سروی کار دولته و بریاوی بریگو
هین عثمانلین فشکلاندن خرا کردن و خلق رابو قیام کرد دجمن جبر قوراندن دجمن نرگون کار بسکنه بهنا کار پیمان گریدان بدزی پیمان گریدان و آنها نگرک بین هیچ کاری کردن گرک طرف خلقی مد بین زانین و حقیقتا اولاتی هانی امروزین مبحربا بدست خسی مبحرباش دجمن سندی نراستی یعنی بیا اره مبحربوان رکریه قال که مبحربوان رکرنه خونا خورجاندنه خونا وان جرجاندنه اما نبوینا هانی ورتری کاندنه چونه یعنی روزا خلاص کرنا به هر بازار روزا خلاص کرنا و هی روزا خلاص کرنا استانبول کینگیه که او قوراندن انگلیسی و درا درخستن قوراندن هذا امروزین اورفاش خلق رابو سرخه و بدارا بر رواندا روزا کوی دیار هی اشکره هی او جور قوراندن لهنك دنيا هاتن كتن شونان سر تشكيوان ساكنين اوانا اف كسيغو بوان انجليزا و فرانسزا و ايطاليانا ره هيمان بدزيجري دابون وويل سر نافيوان في خلقي هاني اداره بكن والسر نافيوان سر عرض بن عرض دولة مندية في خلقي جوان ربشينن وحطان جو كاربن بخن واوج بخن اوانا جرك بين خبردان جهه پیشتا اوینا هانی حقیقتا في مسئله جهه پی یعنی وقتا گو جمهوریت ساز کرن آوا کرن جوی روژه حتی اینها به ام خدینه و ام والیه ویدراهانینه خلق گشی که خلقی ترکی گشی که خدمت کاری میه نخدیه وی عردهانی لسر ناوی ما لسر نامی ما عرده ما و باجون و جود بکن و بچینن و بچینن و بینن بدن ما ایگو امی بخون می بخون ای زیده گشی کهی امی گشی بشین انگلترا و آلمانیا فرانسا یا دا اسرائیل یا دا امریکا ره وی کارین یعنی به شکلی هاتن سر کاری دولتی و دولت دست خستنه و به بالاوه گلک روزنامه زمانه هین آتاتورک و اینونه دبیشن یعنی لو درات دنویسن دبی تفی خلقی جبرچینا دکتن نان پیدا ندکرن گو بخارنا اما سفره مصطفى کمال و سفره حوالیوی تف یعنی غیری شیر چوکا پی همو نعمت دنیای لسر هبون خلق جبرچینا دمرن اما لشکریوان دچون لگندا جیلک که هبانا جید سندن تانین حاشا کره که هبانا جید سندن تانین ارزاق که هبانا جید سندن تانین لانقره دی جفاندن وانش خوردشان جهد دوست و حوالی خوی استانبول و آدانا و سایر و والی که خوره یعنی والی که گدو دبن تاثیر و باندوران د کنترل آمدنه و آنها کیف و شاهدی کردن هر ایوار یعنی جبرن چلنگیر سفره سفره کردن و خلق جی که جبرچینا دمیرن جی پاشروجک به وی رنگی اولاتی هاتی حتی آور ننرن ایسال بلکی یعنی پشتی گو من درسات سر پشتی من درس وان انسان دینه هاتسه حکومت نکد دسته جهپی جوی چاغه حسرتا وان روزه خود کشین جهپلی و جارک گیده گو ام بین سروی کاری هانی ام زان به امی چاوا بخون امی چاوا بدزن امی چاوا تالان بکن ویران بکن حتی نها یعنی دماغو مثلا دمیرل جی که اجوید جی که و özal جی که رحمت ارباقال جی که وقتا گل سر کار بون بلکه به شکل کی جبونا گود هر نقطه کریتیکی دولت ده او رونشتی بون جوی درا به شکل کی دو خوارن و دو دان خوارن اما د شهرداری آده دوالیlik آده دوان جیور حکومتی جی خلقی گوش خلقی روی خدمتی بکن پرن گوش ایلر بانقاس دولت تید کبنوی درا مرکز بانقاس تید کبنوی درا هانه اوانه هانه دستیوان ندیگه هشتی ندخوارن لیجودیو نما گوش دستیوان در کتیج من در سوفرد ده حسرتا گوی روزه که بین چاوا بین سر وان بلدیانا و چاوا تالان و ایران بکن ده حسرتا وی دون اف تا yani gav be gav dikşandın. Evi sal çen salı, 4 salı, 5 salı fırsat didin. Ki fırsatı jwanı çekir. Ev ya mesela dini Amerika ser haber bidi. Li pişti go halkı icazet davan ev anin servi karihani ruhi vani و تینه توانی وک آمار گو إله جرق بخديو خفدي يعني واناش كي ببري خلقي ودان وبري خلقي ضد زنوي ببن حتى نقول سر بنجيكي ويببن
وقتی که سیفالدین جی گود جی که حقیقتا به دزیجی که نکن یعنی هشکره دکن جبونا گود تبع نقطه کریتیکی دولت اسلامی وان هنه مأموری وان هنه اوانا حساب جی ندان حتانینها جبر گونها وان خب خال هفدو شکایت کردن لو ربین بیرا خوا یعنی رونشتنا özer çiği لسر قولتغی جهپی başkantiyavi bir rüşvet çevuy, bir para çevuy, bir diziye çevuy. Runuştuna belediye başkanı bir şekilde İro derken bir runuştuna başkanı CHP İstanbul'e başkanı Bajir buxa evjge aynı bir şekilde bir rüşvet bir para رأي خلقي كرينه هناك تهديد كرنه هناك رشوة دانوان أو بشكل هاتي سري يعني أي إنسان يقول بشكل هاتي بسري وقتها يقول سر كوما بري بلدية رونشت ويقولوا أزفينا بدهم فلان خدمته أزفينا بدهم خلان خدمته أزفينا بدهم خلان خدمته بينا أصلا ناكه وبيشي حقي منه يرك أز بنو خد تجابكم ايدينج كده بكا ايمه ايدينج بكا ما هفدو شكايات دكن يعني جبر فيك مجبور شيء بوي فرصتك جي حكومات الري خصوصا حكومات فرصتك مزنه كي برسروان ده هر ايدي بس شوان بترسي وجوج اسرائيل دي ترسو الورديناك برا باري جهبين ترسي وبسر ده هر برا حبكي بنيوان حبكي فالا بكي وان سر في كاري جو لسر بره وسروتا خلقي ملت رونشتن وطالان ويران دكن برا حبكي دسوان جود رجيبنا فيش حكومات فرصتك قال لك مزنه وش بنا جو خلق جيكي وان ناس بكن نها خلق حكومات عاجز بوي ددنوان رأي خود دنگی خود دن جهپید به برای سر هر دکیته برای به جهپید جی که دوی خلق خیر بشغل افانه هانی فرصت مزن گو خلق جی که به کار رای دانی که دنگی خود دانی که کی آنی نسر شهرداریا و شک ببینن به چقیسی دزن چقیسی یمان چقیسی لخلقه بچعفه که بچی رنگی لیب نرن خلق کش بنا گو الناس بکی فرصت مزنه حکومت گرگ به حتانی داویل سروی مسئله دم شهر سروکی شهرداریا آدانه اوجی هاته گرتن سر رشوت و دزیه به رنگی بو چند وگو چتانه چی کرنه بله کی بری گو متحدک به و ایشه کی بکی یا تا انسان که هر بیش خور بین سر عرصی آخه بینایی که چیم گرگ تونک پره چند تاک پره بخور بیت خود رهانه او پره هنده ناوی چتا هنده و به پای کرن بهر کرن یعنی هم دزید ویشی دهی همیشه که چتا ارگانیزه چتا جکی بله مالا و آبا که سرچاوراتن خیران نظم که یک سیفدین مالا و آبا خاطر به دجارت به مده به تماشان نیجا هاتن داویا برنامه خواه پشتی برنامه وی وشانا زندی بدومه ده تلویزیون رهبری ده حتی هفته کدن ببینید خیر و خوشی ده امانت خدا